먼저 하나님의 말씀을 봉독해 올리겠습니다. 하나님의 말씀은 고린도전서 13장 1절에서 13절 말씀입니다. За эхлээд хамтдаа Бурхны үгнээс уншицгаая. Өнөөдрийн гол ишлэл болохоор 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг байгаа. 제가 한 절씩 봉독하겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 Хэрэв би хүмүүсийн болон Тэнгэрлэгч нарын хэлүүдээр ярьлаач надад хайр үгүй бол би хий нүрэлэх харанг хангинах цан аж. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. Хэрэв би иш үзүүлдэг мөн бүх нууц болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр үгүй бол юу ч бишээ. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. Хэрэв би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм аа. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 Хайр төвчээртэй инэрэнгүү билээ. Хайр хатаархдаггүй, хайр бардамдаггүй, ихрэхдэггүй. 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 Зүв бус авиралдаггүй, хувиа боддоггүй, зэвүүрхдэггүй, үс хураадаггүй. 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 Зүв бус юмд баярлдаггүй, харин үнэнд баярладаг. 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. Бүгдийг даалдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. Хайр хизээж дуустдаггүй, харин иш үзүүлэлэг алга болно. Хилүүд зогсно, мэдлэг алга болно. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 Учир нь бид хэсэгнийг мэддэг, хэсэгнийг иш үзүүлдэг. 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 패하리라. Харин төгс нь ирэх үед хэсэгхэн ч үгүй болно. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон юм аа. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. Түүнчлэн бид одоогоор толинд бүдэг бадаг хардагч, дараа нь нүрээ харах болно. Би одоо хэрэгснийг мэддэгч, би өөрөө бүрэн мэдгсэн шигээ дараа нь би бүрэн мэдэх болно. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. Идүүгээ итгэл найдвар хайр гурав үлддэгч, хамгийн ангуй нь хайр мөн. 아멘. 샌베노. 반갑습니다. 제가 목회자 생활을 한 지가 지금까지 한 16년이 된 것 같습니다. 그때에 가장 많은 사람들이 좋아했던 설교를 하고자 합니다. За одоо пасторын хувьд болохоор пасторын хончлын үйлчлэг хийгээд 16 жил болж байгаа ч гэсэндээ тэр хугацаанд болохоор номлол одоо заах үедээ хүмүүсийн хамгийн одоо хүссэн номлолыг заахыг хичээдэг байсан. 몽골 교회는 사랑이 많습니까? Монголч болгонд хайр их байна уу? 네, 좋습니다. 몽골 교회가 사랑이 많다니까 참 좋은데요. 한국 교회는 조금 다른 것 같아요. Монголч болгонд хайр их байгаа нь үнэхээр сайн ирэх гэсэндээ солонгосч болгон жоох өөр байх шиг байна. 제가 이렇게 묻습니다. 사랑이 없는 교회가 참 많습니다라고 물으면 우리 교회가 그래요. 라고 대답합니다. Пасторын хувьд болохоор ингээд хайр байхгүй цуглаан айгүй их байх шиг байна гэд ярих юм бол маань цуглаанчсан тийм гэдэг гинэ. 사랑이 없는 교회 이야기는 지금 얘기뿐만 아니라 오래전 고린도 교회도 그러했다고 합니다.
хайр байхгүй, чуулганд хайр байхгүй байгаа тухай асуудал болохоор одоо үед зөвхөн биш Библийн ч гэсэн харах юм бол Коринт чуулганд гэсэндээ яг ийм асуудал байсан. 고린도 교회는 참 문제가 많은 교회였습니다. Коринт чуулган маш их асуудлаар дүүрэн чуулган байсан байгаа. 팝을 지어가지고 나는 베드로파, 나는 바울파, 나는 예수님파 이렇게 하면서 싸웠다고 합니다. Хоорондоо бүлэг болоод те би бол Паулих, би Петрих, би бол Аполлих, би Есүсих ч юм уу те ингээд хэсэг чинь талцдаг байгаа. 그리고 결혼, 음행 이런 문제로 정말 많이 싸웠다고 합니다. Тэгэхээр хурим те ивэл ерөөлийн талаар ингээ хоорондоо маш их маргалцаж зөрчилдөөн гаргадаг байсан. 우상 숭배 문제가 있고 우상 숭배 때문에 생긴 여러 가지 음식 문제로 싸우기도 했습니다. Тэгээ дотроо байгаа те олон янз бүрийн асуудал болон хоол хүнсний асуудлаас ч гэсэндээ болоод хоорондоо маш их зөрчилдөг байсан. 그리고 교회의 질서가 무너져 가지고 어떻게 하면 질서를 세울까 하는 문제도 있었습니다. Чуулган те дотор байгаа одоо асуудлаа яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээрээ хүртэл ингээ зөрчилдөг байсан. 그런데 오늘 본문 읽었던 이 본문은 이 질서를 잡는 문제, 특히 은사에 관한 이야기를 하고 있습니다. Хоорондоо байгаа одоо нөгөө нэг зэрэг дэвшилтэй тэгээ дээрэс нь эзнээс ирдэг ариун сүнсний бэлгийн асуудлаар зөрчилдөөн их гардаг байсан байгаа. 여러분 은사 그러면 무엇이 떠오르십니까? 성령님 떠오르지 않습니까? Сүнсний бэлэг тэмдэг бэлгийг ингээ бодоод үзэх юм бол ариун сүнс та нарт бодогдож байна. 제가 신학교에서 공부할 때에 성령론이라는 과목을 배웠던 적이 있습니다. Пасрын болохоор Библийн сургууль сурж явах үедээ 네, 성령론. 그러니까 Holy Spirit. 아론 сүнсийн талаар үзчихсэн тийм онлын хичээл байгаа. 네. 그때 책 제목이 이랬습니다. 성령님 그 다양한 얼굴들. Нэг ном байсан байгаа. Энэ болохоор ариун сүнсний одоо олон талт дүр төрх. 여러분 성령님의 얼굴이 몇 가지일까요? 아론 сүнсний дүр төрх ер нь хідэн талтай байгаа л. 네. 셀 수 없이 많다고 합니다. Тоолж баршгүй маш их байгаа тий. 우리는 각기 다른 은사를 받았습니다. Бид нэр хувь хувьдаа хүн болгон өөр одоо тийм сүнсний бэлгүүдийг авсан байгаа. 제가 고등학교 때 이 성령님 때문에 수많은 모임들이 있었습니다. Ахлах ангид байх үед нь болохоор ингээд маш их одоо сүнсний бэлгийн талаарх одоо бүлэглүүдтэй ингээд цугларалтууд их байдаг байсан. 네, 병 고치는 모임도 있었고, 그리고 방언 말하는 모임도 있었고, 갑자기 막 글을 읽을 수 있는 다른 외국어를 배울 수 있는 그런 능력도 생기는 그런 집회가 있었습니다. Тэр дундаа болохоор өвчнөөс идгээд нэг бол харь хэлээр ярьдаг те нэг бол ингээд ерөөсөө мэдгүй огт мэдгүй гадаад хэлийг ингээд хараад уншаад ойлгодог те тийм янз бүрийн тийм одоо бүлэглүүд одоо байсан сүнсний бэлэг авсан хүмүүсийн. 그래서 싸움 아닌 싸움이 있었습니다. 누가 더 좋은 은사인지. 그러니까 병 고치는 게 좋은 은사인지, 안 그러면 방언을 말하는 것이 좋은 은사인지, 아니면 말씀을 탁 한 번에 읽어낼 수 있는 은사가 좋은 은사인지 이런 싸움이 있었습니다. Тэгээ дотроо тий хоорондоо сүнсийн бэлэг авьяасынхаа дагуу хоорондоо хин илүү одоо энэ бэлэг авьяасуудаас хин илүү агуу юм бэ те гэж хоорондоо зөрчилдөөн их гардаг байсан. 그렇게 싸우다 보니까 중요한 것이 사라졌는데 서로 싸우다 보니 마음이 상해 버렸습니다. Ингэж хоорондоо зөрчилж явах үед болохоор сэтгэл одоо зүрх нь ингэж гимтдэг, шархалдаг байгаа. 네, 갈등이 일어나 가지고 서로에게 상처를 주고 분열이 일어나니까 안 좋은 말도 하고요. 그리고 서로에게 상처 주는 행위를 하게 됐습니다. Ингээд хоорондоо те үг хэлээрээ бие бинийгээ гомдоо шархлуулах зүйлсүүд их гараад бие биенээ шархлуулж гомдоодог байсан байгаа. 은사는 받았는데 중요한 것을 잃어버린 것 같지요? Бурхнаас бэлэг авьяасыг те сүнсний бэлгийг авсан ч гэсэндээ хамгийн гол чухал зүйлээ хайчихсан юм шиг байгаа. 지금도 그때 그 친구들과 얘기하면 그 친구들이 정말 부끄러워합니다. Тухайн үеийн одоо нөгөө нэг
зүйлсийг ингээ эргээд дурсаад ярих юм бол маш их ингээд тэр найзууд ингээд тэр зүйлсийг бодохоор ингээд ичдэг. Тэр тийм байсан гэдгээ бодоод. 네, 참고로 저는 그런 집회 한 번도 간 적이 없습니다. Пастрын болохоор би тийм одоо цугларалт нөхөрлөлд бол ерөөсөө нэг ч удаа оролцож байгаагүй. 여러분 은사의 등급이 있을까요? Би сүнсний бэлэг авьяаст ингээд юу зэрэглэл гэж байгаа болоо. 네, 그런 의미에서 오늘 제가 본문 앞에 있는 고린도전서 12장 31절 말씀을 읽어 드리도록 하겠습니다. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 12장 31절입니다. 네, 12-ын 1-р Коринт 12-ын хамгийн сүүлийн ишлэл 31. Иймд үлэмж агуу бэлгүүдийг хүссэн тэмүүлэхтэн би та нарт илүү давуу замыг харуулъя. 네, 더 큰 은사가 있답니다. Үүнээс ч илүү том бэлэг, сүнсний бэлэг байна гэж байна. 은사의 등급이 없다고 방금 전에 이야기하지 않았습니까? Дөнгөж саяны ишлэлдэр те ямар ч тийм зэрэглэл байхгүй гэж хэлж байна. 네, 등급이 있다는 얘기입니다. Зэрэглэл байгаа. 네. Тийм ээ. 가장 큰 은사는 무엇일까요? Хамгийн том одоо бэлэг сүнсний бэлэг юу бол? 네, 그 큰 은사는 오늘 읽었던 본문의 사랑입니다. Яг одоо даруй одоо энэ хамгийн сайн бэлэг тэмдэг бол сүнсний бэлэг бол хайр юм аа. 우리가 수많은 은사를 한다 할지라도 오늘 본문을 읽어보니까 이런 얘기가 많지요. 뭐 그 천사의 말을 하고 그리고 또 엄청난 능력이 있고 수많은 기적을 베푼다 할지라도 사랑이 없으면 아무 소용이 없다라고 말하고 있습니다. Ишлэлээс Библиэс уншсны дагуу те маш том агуу одоо гайхамшигуудыг үлдээд гайхамшигтай одоо хүчтэй зүйлсүүдийг хийж байгаа гэсэн хайр байхгүй бол юу ч биш юм аа гэж байна те. 여러분 사랑이 무엇이라고 Та 생각하십니까? бүхэн ер нь хайрыг юу гэж бодож байна? 남녀 간의 뜨거운 사랑을 사랑이라고 얘기합니까? Эрэгтэй хүн эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондох үнэхээр гал халуун хайрыг хайр гэж бодож байна. 친구 간의 사랑도 사랑이 될 수 있지요? Найз нөхөрлөлийн хувьд ч гэсэндээ хайр байгаа. 부모와 자식 간의 사랑도 사랑일 수 있습니다. Эцэг их үр хүүхдийн хооронд ч гэсэндээ хайр байгаа. 그런데 오늘 읽었던 고린도전서 13장의 말씀은 그런 사랑과는 차이가 있습니다. Бидний сайн унсан Коринт 13 дугаар бүлэг дээрх хайрын тухай асуудал болохоор саяны эдгээр зүйлсээс өөр хайрыг яриад байна. 고린도전서 13장의 사랑은 은사로서의 사랑입니다. Коринт 13 дээрх болохоор хайр болохоор сүнсний бэлэг тэмдгийн хайр юм аа. 네. 여러분 이런 사람 있죠. 신앙은 좋은데 사랑이 조금 부족해. 라는 분을 만난 적 있습니까? Та бүхэн одоо христтгэлийн амьдралаар амьдарч явах үедээ айгүй тийм итгэл нь айгүй мундаг, айгүй гайхалтай тэгсээр ингээ хайр байхгүй харагдаж байгаа хүндээ учирч ийсэн үү? 몽골 교회에도 그런 분이 계신가요? Монголч болгон гэсэндээ тийм хүн ер нь байна уу? 네. 저는 그런 분을 꽤 만났습니다. Пастрын хувьд болохоор би тийм хүндээ маш их уулзаж үзсэн. 은사도 많고 잘하는 것도 많고 큰 이적을 행하시기도 하고 참 대단한 능력자인 분이 있었습니다. Маш тийм одоо итгэлийн хувьд сайн, үйлчлэлийн хувьд сайн, тэ ур чадварууд маш сайтай хэрнээ хайр байхгүй хүнтэй уулзчихсан. 근데 문제는 사랑이 없었습니다. Тийм хамгийн том асуудал нь хайр байхгүйсэн. 그러면 여러분 그분은 진정한 은사를 받은 분이실까요? Тэгэхээр тэр хүн үнэхээр одоо тийм тодорхой бэлэг тэмдгийг авсан хүн мөн болоо. 자, 고린도전서 13장은 그분을 어떻게 평가하고 있습니까? Коринт 13 дээрээс энийг юу гэж тодорхойлсон байгаа бол 은사를 많이 받았다 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다라고 말하고 있습니다. сүнсний бэлгүүдийг авсан ч гэсэндээ хайр л байхгүй бол ямар ч зүйлгүй хоосон зүйл юм аа гэсэн байгаа. 여러분들도 열심히 봉사하시는 분들이 많지요? Та бүхэн дунд ч гэсэндээ ингээ үйлчлэлтэй сайн үсэн зүйлс хийж байгаа хүмүүс их байгаа зү. 찬양단부터 찬양단 얼마나 오래 연습했습니까? 오래 연습하고 그리고 성경 공부를 오래 준비하시는 리더들도 열심히 준비하실 것이고 보이지 않는 곳에서 수많은 사람들이 열심히 은사를 발휘하고 있지요? Магдалины багийнхан гэхдээ маш их цаг зарцуулаад бэлтгэл одоо хийдэг байгаа. Бас ингээд номлол одоо
удирдагч нар гэсэндээ те маш их библийн хичээлийг хийж байгаа харагдахгүй байгаа гэсэндээ тэр цаана бол маш их одоо тийм юу зүтгэл байгаа. 네, 그러면 그런 일을 많이 했는데 사랑하지 않고 그 일을 한다면 무슨 의미가 있을까요? Тэр их одоо хичээл зүтгэлийг те хайргүйгээр хийж байгаа бол ямар утга учир байгаа болоо. 네, 사랑은 우리가 흔히 아는 노래 가사로만 말할 수 있는 것이 아닙니다. Бид нар болохоор хайрыг дууны үгэн дээр гардаг шиг тодорхойлох, илэрхийлэх боломжгүй. 여러분, 사랑을 포장지 같이 표현하기도 합니다. Хайрыг те нэх гоё тийм ингээ багалсан бэлэг шиг одоо илэрхийлэх хүмүүс ч гэсэндээ байдаг. 사랑은 포장지일까요? 아니면 그 안에 담긴 아주 중요한 내용물일까요? Хайр нь та нарын бодлоор ингээд гоё багалсан одоо тэр гаднах байдлын баглаа бодлол уу эсвэл дотор нь байгаа тэр зүйл болов. 내용물이 아무 변변찮은 것들을 그냥 좋은 포장지로 딱 덮으면 괜찮은 것 같나요? Дотор нь нэг тийм ойшогдохооргүй нэг жоохон сонин зүйл тэгсээр гадна л нэх айгүй гоё ингээд боочгсан байлаа гэхэд тэр чухал болоо. 네. 사랑은 내용물이기 때문에 사랑을 잃으면 그 선물은 의미가 없는 겁니다. Хайр нь өөрөө тийм утга учиртай зүйл учраас гаднах зүйл нь хичээн сайхан байсан гэсэндээ тэр бол хоосон зүйл юм аа. 다른 은사와 다른 점이 바로 이것입니다. Бусад бэлэг тэмдгээс одоо сүнсний бэлгээс ялгадах зүйл нь бол шууд энэ байгаа юм аа. 제가 예전에 은사 테스트라는 것을 해봤습니다. Өмнө нь одоо сүнсний бэлэг авьяасыг тодорхойлдог тест хийж үзсэн. 어떤 그 긴 질문지가 있는데 그 질문주에 누구누구는 이것을 잘하고 누구누구는 이것을 잘한다라는 그런 질문 테스트를 한 적이 있습니다. Маш тийм уурт тест байдаг сүнсний бэлэг авьяасыг тодорхойлдог. Хин одоо ямар яадаг хүн одоо ийм бэлэг авьяастай, ийм зүйлсүүдийг чаддаг, ийм бэлэг авьяастай гэсэн тест байдаг. 그래서 그룹을 지었습니다. 같은 은사끼리 모이라고 했습니다. 찬양 잘하는 사람끼리 모여, 그리고 또 글 잘 쓰는 사람끼리 모여, 그리고 잘하는 사람끼리 다 하나씩 모였습니다. Тэгээд тэр тестийг бүгдсний дараа болохоор ижлэгэн бэлэг сүнсний бэлэг авьяасыг авсан хүмүүс ингээд цуглараа те магтаалынхан бол магтаалынхан, номлол номлынхан ингээд хамтаа цугларсан байгаа бүлэг болоо. 네, 같은 사람끼리 모이면 얼마나 반갑고 좋았겠습니까? Ижлэгэнтэй бэлэг сүнсний бэлгийг авсан хүмүүс ингээ цуглаад уулзах юм бол ямар их баяр хөөр байх бол 사랑이 넘쳤습니다. хайр бүр ингээ хайлсан байна те. 근데 반대의 경우 자기와 다른 은사의 사람을 봤을 때 굉장히 어색한 표정을 지으면서 쳐다보는 것을 보았습니다. Тэгсэн хэрнээ эсэргээрээ те өөрөөсөө өөр бэлэг авьяастай хүнийг харахаараа жоох сонин хараал те тийм зүйлс бас харагдчихсан. 여러분들은 그 정반대에 있는 사람들을 어떻게 바라보고 계십니까? Тэгэхээр тэгж эсэргээр харж байгаа хүмүүсийг төсөөлөхдөө одоо дүгнэхдээ та нар юу гэж дүгнэж байна? 우리는 다른 사람들을 품을 수 있는 용기가 필요합니다. Бид нарт бусад хүмүүсийг тэрвэрч чадах одоо ингээд халахалж чадах одоо тийм сав хэрэгтэй байгаа. 저는 그것이 사랑이라고 말하고 싶습니다. Би бол тэр тэгж одоо хумиж одоо тэрвэрч чадах зүйлсийг хайр гэж бодож байгаа. 교회 안에 사랑을 찾기 위해서는 다른 사람을 포용할 수 있는 능력 있는 사람들이 많아야 된다고 생각합니다. Чуулган дотор болохоор бусад хүмүүсийн одоо ур чадварыг одоо үнэлж чадах хүмүүс их байгаа гэж бодож байгаа. 저는 교회를 다닌 지 한 50여 년이 됐습니다. Би бол чуулганд яваад 52년? 예. 네, 52 жил болсон байна. 여러분 그때 교회 안에서 싸우는 수많은 다툼을 경험했던 적이 있습니다. Миний хувьд тэр одоо урт хугацаанд чуулган дотор гарч байгаа олон тийм зөрчил маргалдаануудыг харж байсан. 그 일화를 한번 들려드리겠습니다. Тэр дундаас нэгийг ингээд жишээ олгоод дурдах юм бол 이렇게 예배가 준비되는 상황에서 목사님이 이곳으로 나오려고 하시는데 장로님이 그 목사님을 가로막고 섰습니다. тэр дундаас ингээд яг хүндэтгэл эхлэх гэжсэн чинь пастрыг урагшаа гаргаж яхад нэгэн одоо үйлчлэгчтэй 목사님 장로님의 말씀은 당신은 설교할 자격이 없습니다. пастрыг шууд танд бол номлох хэрэг байхгүй гэд хорьсон байна. 근데 목사님의 말씀은 장로님 예배를 방해하지 마십시오. Пастор эргүүлээд ахлагчаа бити ингээд хүндэтгэл явагдахад саад болооч ээ.
저는 그 장면을 보고 눈물을 흘리지 않을 수가 없었습니다. Би тэр удирдгчийг хараад, ахлагчийг хараад үнэхээр нулимсаа урсахгүй чадахгүй байсан. 그 두 분 다 제가 존경하는 분들이었기 때문입니다. Тэр хоёр хүн хуйлаа миний маш хүндэлж харж идэг хүмүүс байсан. 그 목사님을 제가 존경하지 않을 수 없을 정도로 좋은 설교가셨습니다. Пасторын хувьд болохоор үнэхээр хүндлэхгүй байхын аргагүйгээр үнэхээр сайн номлолуудыг хийдэг байсан. 장로님은 또 어떤 분이냐? 어릴 때 교회 학교에서 저를 직접 가르쳤던 교사셨습니다. Нөгөө нэг одоо саад болсон ахлагчийн хувьд болохоор тий пасторын анх одоо нөгөө нэг чуулганд ирэхэд хичээл зааж исэн багш нь байсан байна. 저는 아직까지 그 두 분이 싸웠던 이유를 기억하지 못합니다. Би одоо хүртэл тэр хоёр хүн маань одоо юунаас олж муудалсныг бол сайн санагдаггүй. 심지어 지금은 두 분이 잘 지낸다고 하십니다. Аз олж одоо тэр хоёр хүн маань бол сайн харилцаатай байгааг сонссон. 여러분, 이런 교회의 다툼이 몽골 교회는 없기를 바랍니다. Ийм асуудлыг Монгол чуулган харахтаа юу гэж харж байгаа бол 그때 조금만 다른 그 서로를 품을 수 있었다면 상황은 바뀌었을 겁니다. тухайн үед те би бинийгээ баг зэрэг л ингээл тэрж өгөөл ингээд одоо уучлал гэсэн бол асуудал өөрөөр ирэх байсан болов. 제가 두 양쪽의 말을 다 들어봤습니다. Би хоёр талын хоёулынгийнх нь ингээд яриаг сонсч үзсэн. 장로님 쪽의 말씀을 들어보니 그 말도 참 맞았습니다. Ахлагчийнхаа үгийг сонссон чинь зөв юм шиг санагдсан. 목사님 쪽의 말을 들으니 그 말도 맞았습니다. Пасторын үгийг сонссон чи тайлбарыг сонссон чи те бас л зөв юм шиг санагдсан. 무엇이 문제였습니까? Яг юу н асуудал байгаад байсан юм болоо. 누가 옳고 그르냐의 문제는 아니었습니다. Хин нэгнийх нь зөв буруу гэсэн асуудал бол байгаагүй. 누가 더 사랑하느냐의 문제였습니다. Хин нь илүү хайрлсан бэ гэдэг л асуудал болсон. 여러분, 교회는 사랑이 필요할까요? Манайхаа чуулганд юу н хайр хэрэгтэй зүйл болоо. 사랑보다 더 중요한 것이 있나요? Хайраас илүү чухал зүйл гэж байна уу? 그런데 사랑을 잃어가고 있다고 합니다, 교회에서. Гэтэл чуулган те хайрыг мартаад байна гэж байгаа. 가장 위험한 교회는 사랑이 없는 교회입니다. Хамгийн аюултай чуулган бол хайр байхгүй чуулган байгаа. 사랑이 없는 곳에 하나님이 계실까요? Хайр байхгүй газар бурхан орших болоо. 사랑이 없는 것이 가장 위험한 신호 아닙니까? Хайр байхгүй гэдэг чинь хамгийн аюултай одоо тийм аваарын тэмдэг биш үү? 우리가 복음을 전하고 예수님을 믿으십시오라고 말할 때에 Бид те сайн мэдээг тараагаад Есүс итгээрэй гэж хэлэхдээ 우리 교회는 사랑은 없어요 라고 할 수 있습니까? манай цуглаанд ихтэй хайр байхгүй гэж хэлж чадах уу? 여러분, 교회는 사랑을 선포하는 곳 아닙니까? Чуулган гэдэг чинь ингээ хайрыг бэлэг тэмдэг болгож илэрхийл тараадаг газар биш илүү. 이 사랑의 문제를 소금의 문제로 성경은 말하고 있습니다. Библиэлд болохоор хайрын талаараас давстай зүрлэж ярьсан байна. 여러분, 소금을 지금 우리는 소금을 천일염으로 이 바닥에 이렇게 바다에서 채취하지만 몽골은 산에서 그 소금 채취하는 경우가 있습니까? 산에서 채취 안 해요? 네, 저기 지중해 쪽에 가보면 산에서 소금을 캔다고 합니다. Солонгос улсын хувьд болохоор давсыг болохоор далайхаасаа гаргаж авч байгаа тий боловсруулж ялгаж авч байгаа. Тэр Монголд болохоор уулнаас давс гаргадаг юм байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр өөр нэгэн газар болохоор уулнаас давс гаргаж авдаг гинэ. 좋은 소금은 짠맛이 나고요. 나쁜 소금은 아무 맛도 안 난다고 합니다. Сайн давс бол маш тийм шорог байдаг. Гэтэл муу давс бол нэг тийм амт султай зүйл байдаг. 그 산에서 캔 소금 가운데 맛을 잃은 짠맛이 안 나는 소금을 어떻게 하면 좋을까요? Уулнаас гарч ирсэндээ ямар ч тийм шорвог амтгүй давс байх юм бол тэр давсыг яах ёстой вэ? 네, 그대로 버린다고 합니다. Тэр чигээр нь зүгээр л хавна. 네, 맛을 잃은 소금이 의미가 없는 것 같이 사랑이 없는 교회도 의미가 없어집니다. Амтаа алдсан давс үнэхээр хэрэгцээгүй болдог шиг хайр байхгүй чуулган ч гэсэндээ хэрэгцээгүй 여러분, болох юм аа. 교회 안에서 사랑을 잃어버리지 않도록 애쓰시기 바랍니다. Хүмүүсээ чуулган дотроос хайр байхгүй болохын тулд үнэхээр хичээцгээгээрэй гэж хүсмээр байна. 사랑을 가장 실천을 잘했던 분이 누구실까요? Хайрыг үнэхээр сайн одоо зүрлэж үзүүлж чадсан хүн бол хэн байгаа вэ?
맞습니다. 예수님이 제일 잘 사랑을 실천하셨죠? Есүс хайрыг маш сайн үзүүлж чадсан байгаа. 예수님의 사랑의 방식은 무엇이었을까요? Есүсийн хайрлах арга нь юу байсан бол? 여러분 마태복음 25장에 잘 언급되어 있는데요. 지극히 작은 사람을 섬기는 모습이 바로 예수님이 우리를 섬기는 모습이셨습니다. Матай 25 дээр болохоор 네. 지극히 작은 자를 섬기는 것이 예수님이 우리를 사랑하시는 모습입니다. Есүсийн болохоор нэг маш жижигхэн зүйлсээр ч гэсэндээ хайрлсан нь Есүсийн хайрлж исэн арга байгаа. 예수님은 누구까지 사랑하셨느냐 하면 십자가에 달리셨을 때 십자가의 못을 박았던 병사까지 사랑하셨던 분이십니다. Есүс хэр зэрэг хайрлж исэн бэ гэхээр загалмаан дээр цовдлогдож явах үед те өөрийг нь загалмайд хадаасаар хадж исэн тэр хүнийг хүртэл цэргийг хүртэл хайрлж исэн байгаа. 우리는 사랑할 때 그럴 여유가 없어요. 바빠요라고 말합니다. Бид нар болохоор хайрлах гэхээр те надад тэгж хайрлахад сэтгэл байхгүй, завгүй юм ч юм уу те шалтак хийлдэг. 여러분 십자가에 달린 예수님보다 바쁩니까? Та бүхэн загалмаан дээр цовдлогдсон байх үе Есүсээс илүү завгүй амьдарч байна уу? 예수님은 여유가 있으셨습니까? Есүс тийм их зав зай байсан болов? 그 와중에 예수님은 사랑하셨습니다. Хэдийн үнэхээр завгүй байсан ч гэсэндээ Есүс хайрлж исэн байгаа. 여러분들은 이미 사랑을 받지 않았습니까? Та бүхэн хайрыг авчихсан биз дээ. 여러분 이미 받았기 때문에 사랑을 주시면 됩니다. Та бүхэн хайрыг аль хэдийн авсан юм чинь зүгээр л өгөхөд болно. 예수님과의 좋은 기억이 있으십니까? Есүстэй холбоотой юм сайн дурсамж та нарт байна уу? 그러면 베푸시기 바랍니다. За тийм бол зүгээр л хал урсаг 사랑할 기회는 참 많습니다. хайрлж чадах цуглаан маш их байгаа. 오늘 지금 이 순간부터 사랑을 실천하시기 바랍니다. Өнөөдөр энэ хүн номлоор дамжуулаад хайрыг үнэхээр үзүүлээсэй гэж хүсэж байна. 예배 마치고 처음 만나는 그분이 사랑할 대상인 줄 믿습니다. Номлол сүндэтгэл дуусны дараа те үнэхээр анхны хайраар хайрлаж байгаа юм шиг хайрлаж гэж хүсэж байна. 제가 한 분을 추천드리겠습니다. 제일 불편한 사람부터 먼저 사랑하시기 바랍니다. За би та нарт нэг арга зааж өгье. Өөрөөхт нь те хамгийн тухгүй санагддаг тэр хүнээсээ эхэлж хайрлаасай гэж хүсэж байна. 가장 불편한 사람을 사랑할 수 있으면 지구에 있는 모든 사람을 사랑할 수 있을 것입니다. Хамгийн өөрөө чинь хэцүү болгоод байдаг хүнээ хайрлаж чадах юм бол энэ дэлхий дээр ертөнцийн те хайрлаж чадахгүй зүйл гэж байхгүй болно. 그 방식이 누구의 방식일까요? Энэ хэний арга байгаа бол 바로 예수님의 사랑의 방식이기 때문입니다. Даруй Есүсийн хийж чадчихсан хайрлаж исэн тэр арга байгаа. 예수님처럼 사랑하시기 바랍니다. Есүс шиг хайрладаг хүмүүс байцгаая. 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 몽골 교회가 사랑하는 교회가 되기를 원합니다. Монгол чуулган үнэхээр хайрладаг чуулган байлгаж өгөөч. 나를 불편하게 여기는 사람부터 먼저 사랑하게 하시옵소서. Намайг үнэхээр тухгүй болгодог хүнээс эхлээд хайрлах үнэхээр сэтгэлийг өгөөч. 예수님처럼 사랑하게 하시옵소서. Есүс тань шиг үнэхээр хайрлахад туслаач. 나를 힘들게 하는 사람 먼저 사랑하게 하시옵소서. Намайг үнэхээр хэцүү болгодог тэр хүнийг л төрүүлж хайрлахыг үнэхээр зааж сургаач. 가장 연약한 자부터 먼저 사랑하게 Үнэхээр сул 하시옵소서. дорой байгаа хүмүүсийг хайрлах сургаач. 그래서 모든 사람을 사랑할 수 있게 하시옵소서. Үнэхээр бүх зүйлсүүдийг хайрлаж чаддаг хүн болгож өгөөч. 그래서 예수님처럼 사랑하면서 예수님을 영접하고 예수님을 따라가게 하시옵소서. Үнэхээр бүх зүйлсийг хайрлаад үнэхээр Есүс таныг дагаж амьдрахад 그래서 예수님처럼 사랑함으로 아름다운 몽골교회로 만들어 үнэхээр 주시옵소서. Есүс та хайрладаг шиг бусдыг хайрладаг үнэхээр Монгол чуулган үнэхээр гайхамшигтай байхыг хүсэж байна. 예수님 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа.